tafole mono di tlo dula pela banna ba lona mape ba ntshwaro be o tshabisa pe bane a kana a ke ano mo khethile pele pholoso mohlomong mo khethile because ne le taue sama maro so khethile o swaka a tsala le batho le rato slike ngwana hayo temo hayo le rato slike ha o ka sheba yana le ngwana hayo hona mo ba kopana so ke botsa seleke ke re seleke o etsa etseng a rane ke le demon possessed ha ke tlang ka ntate wa ngwana le mara ho jane ke hlaphoetse ka be ke sang ka motho so na le batho ba kgetha really possessed so ha o hlaphoetse gona o realize ba re ntwe ke khethile mo a se yona ma ka ba ke re maleke nka pene le pampiri ke le rute di basics today a ke rere ke kopa le ruta di basics tsa bophelo mara tse ka ra Bible ke life akre tangi papa today I don't preach fapa ke kopa le ruta di basics tsa bophelo fela and then a qetile ke tlo dula lona thewang bana ba ka tlo dula fatshe thewang di keyboardist thewang protocol nka ditulo le dule fatshe le mamela nka ditulo le mamela if ne ke na le pulpit e nngwe le tlo be e nngwe mona mara e tshweng modimo o mpetsa ka revelation this morning ngile ka ithasha ba today ke kopa ithasha nyana dipanyana most ya rona re nka o re feila ntate modimo ke ho feba ke botawa ke ntho tse ngata mara today ke kopa ke re bueng ka taba o feila ntate modimo a re bua ka taba wa tswa re dutse mo ha ona batho ba feila ntate modimo jwala ka rona o sa kgathalatse wa feba kapa o sona kapa o letawa kapa o lona o re na o febelenki kapa o yena mara ha ona batho ba feila ntate modimo ha ke ane ba bang ke di febelenki la ka mo sheba pela ha o tla bona tlo tabatabanya mahlo bo so tseba re yena ke pair of the July of the horse. Now let me show you something very powerful. Monna o mong le o mong who doesn't provide in the family ha ona mohla modimo a tlo mo tshepelang tšhelete ha ikutla basadi ba re ka re ka be ke tle le wa ka jwale tse each and every man yes are providing in the family ha ona mohla modimo a tlo trustelang tšhelete forget ke tlo le ruta ka speed because ke batla tlo le bona one by one. Each and every man you are providing kara family and today ke tshwana tate modimo mpontsha something hore that is why batho ba tshwana le bo mseleko modimo a ba fang tšhelete because bana le modimo ba trusted to provide a re tlele batho bana ba batlang dithepunyana bana tsa di manga re bua ka di real providers. When you once o qala o ba a provider, do you know that the responsibility, the way the trust you modimo trustelang yona when only a provider as a man yeah andaka ke tlo le nna thahle mbale Genesis chapter 1 verse 28 a re qalo chapter
chapter 1 verse 26 ha re qala 26 e re jwale modimo a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka sebopeo sa rona mme a laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le makgomo le lefatshe lohle le tsohle tse hahabang hodima lefatshe. Verse 27 ya ba modimo o bopa motho ka setshwantsho sa hae o mmopa ka setshwantsho sa modimo a bopa e motona le e motshehadi a bopa a jwang bazalwane e motona le ya motshehadi. Okay, then Haire, verse 28, modimo a ba hlonolofatsa a re atang le ngatafale le tlale lefatshe le rene hodima lona le laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le tsohle tse tsamayang hodima lefatshe mphomo. Verse 26, then God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small. So God created human beings, making them to be like himself. Sound we udimo ntate. E theole fela. Kore e shapa udimo mona. E theole lefatshe. He created them male and female, blessed them now, and said. Okay, he created male and female. A creator monna le mosadi. Now, this thing I contradict. Tokwane mu prophet nto. Mushimanwaka. Modimo ha qeta ho yetsa Adama. O yetsa Adama le Eva. Or let us create a man. Let us create a man with in our image. Yes. And then he created them male and female. He created them male and female. Okay, a creator monna le mosadi. Ne isho jwalo bazalwane le teng. Ka spiti le mamele ka spiti. A creator ing monna le mosadi. But when a creator monna le mosadi, mosadi yana modimo aka modumela ho ba teng ho exista lefatshe. Miss Colonel, give Miss Col. Mpum, iri, abupa jwang. Yaba modimo o bopa motho. We kala mrauka, abupa motona le motshehadi. Abopa a motona le motshehadi. Abopa a motona le motshehadi. Ari. Modimo a ba hlonolofatsa. Oh, modimo a etsa jwang? A ba hlonolofatsa. That's when monna a qadileng ho ba provider. Lona basadi mameleng nthetlo le etsa le nne le sukule le shota di blesser. Amen. Wa le tabataba nyamahle. Wa e ba lotsana le tabataba nyamahle. Amen. You know, Hans ke meditated this thing. Something came to my mind to anovi. Lentswe blesser le sebediswa ka phoso. Mosadi ya mo ilang kwatela mpikiri wena o no tshwanela ga ibe o slay queen. Are ye ska ba mpitsa ka ntho yo. Are ska ba re ke slay queen nna ke I will never be a slay queen ara bua ka English. So motaka hana ka English tsebe o kotsi ya bohloko. I will never be a slay queen. Ke re butle pele. Do you understand the name slay queen pele? Do you understand the name? Harqale slay queen. Slay queen. The name slay queen, it's an innocent name and very powerful name. But let's be this one about wrong. Let's be this one about wrong. It's like when you can it label ya Nike ubi plaka to somebody. Yes sir, yes to sebedisang libitso la Nike ki Nike. It's like when unka
like lebitso la hao, brand ya hao, o bo iplaka to o bo ifa motho a ba lo sebedisa ka tsela wrong. O senya le brand. Lebitso Slay Queen. Queen, ha re qale ka Queen. Queen ke mofumahadi. To slay. Nthuseng ba Google. Nthuseng o slay. Bana ba kahleng lena le kene sekolo ke a le tshepa. Ya ngwana ka tlo. Lena le university for mahala lona. In my own understanding, to slay is just to be pretty and being taken care of. Ke ma dumela nthuseng. Kere ke tsa di face 6. Ha ona ke na Google nka speed. Re ba le maleke ke o tseba wena o kene sekolo sa transport. Wena o no ya sekolo nka transport. Iri, a slay queen is a compliment that expresses admiration for someone who is confident, stylish, and excels in various aspects of their life. For example, you might describe someone as a slay queen if they are an excellent communicator. That means how motho ke slay queen. No, ntate moruti sa ere motho ha o re ke slay queen. Ho slaya ke go excella ka style, ka fashion, ka go communicate, ka ke ntho ngwana na buile. Come here. Ngwana tsoe. O fita bonkgono ba le bontate moloba. Wena o tshwana le nna. Mba. Tama. Tshwana le nna. O kene sekolo mo ke keneng. Lo tlile slay queen ke. Mapebane. Lo tlile slay queen ke. O slaya ke eng? Is to excel in beauty and in. Now, what is the ke into wrong ha ke re wena mosadi wa ka you are my slay queen. Ke a tseba wa ile nka hampi o slay queen. A ke re lona le re slay queen ke bana ba ratang bohlale bo ratang ba sebetsang ka mmele. Re tatla mo lo re why re nka bo slay queen le batho ba sebetsang ka mmele. And ntho ne le entse hore hona jwale ibe le apere jwale ka le apere tsena. Ali slay. Ho ja no slaya ka bo sa para ntho tso di apereng. What is it? Hi, and then Google e tlhagisa negative e batho ba inkileng taba ya boslay ka yona. Google e tlhagisa. Yes, ntate moruti. Ere a label for someone who is perceived as materialistic, seeking attention, or relying on others. E tlhagisa negative, but ka mantswe a ntsela e batho ba bua negative e ba labelang slay queen negative ka teng. A se message wa ka. Ntshebeng he. Banna ba fetse responsibility ya ntate modimo le ba sa ba e fetse fail, and that is why re sokola. And two, re entse re ntate modimo a se ka re trust because of ho se tsebe di responsibility le di role tsa rona. Ntate modimo o etsa monna le mosadi tšo jwala Bible. Ha e qetile ere a bopa motona le ya motshehadi. A kre tšhelo jwalo. But tsamosha ba Bible a motshehadi ona bopue mare ona sa exist. Modimo hanne ha ba bopa ba ba hlaha ba le babedi. O ba bopile fela a ba etsa but ha qetile anka efa a mobeya ka ho Adama. That is why mohlang efa na tlo yetsuwa modimo ha mo bopa
mohlang efa na tlo exista modimo ha mo bopa because una sa mo bopile. But the only thing o mo ntshitse mane maneng a mo beile teng e leng kgopong. Una se physical but una santsa le teng. O ntshitswe mo a neng a beiwe teng. E seng o botswa efa ha botswa because already modimo ne sa qetile etsa jwang ho ba bopa. Now why efa modimo sa mo dumella hore a existe a be teng o mo beile mo. Number 1, Adam na le mofutsana. Number 1, Adam ne le mofutsana. 1, modimo a hana hore efa atlo ba kara monna ya futsanile. Hey. Ase ke tena jwala ka bo bae ka tse ka o tse tshodi hlahile. Number 1, that Modimo did not allow Efa or Rabete. Because kana ko yo Modimo na soka ayetsa a soka provider Adama. Areba lenka Peter se bo kwala. Areba aba blesser. Number 1, verse 28 ire Modimo aba hlonolofatsa are atang. Modimo a etsa jwang aba hlonolofatsa. Let us use our common sense. Ho hlonolofaditswe ma. Ho hlonolofaditswe ma. Because Efa na soka ayetsang I exist. E ring amen. Har Matthew chapter 2 ka speed ke sebeletsa nako. Okay. Chapter 2 verse 8. Yaba modimo o le maserapa Edeneng a botjhabela. Me ho sona a beya motho eo a mmopileng serapeng se. It's a change statement. Haibe modimo ha sa beya batho. O beya eng? Motho. Come on bazalana. Modimo ya tsang o beya eng? Motho. Now John because modimo itse a re etse motho ka tshwantsho sa rona a etsa motho na le mtsedi. Jole why Bible sa re modimo a ba beya e re modimo a nka motho a meya serapeng sa Eden a rempom. Serapetseo morena modimo a medisa mefuta yohle ya difate tse kgahlang mahlo tse monate ha di jewe. Bohareng ba serapa a medisa sefate sa bophelo le sefate sa ho tseba botle le bobe. Nako ine ele noka ine verse 15. Morena modimo a nka motho a meya serapeng sa Eden bala hore a se leme a se hlokomele hore a etse jwang basane a se leme a etse jwang a se hlokomele tsamaya le nna hore a etse jwang a se leme a se hlokomele. Jwale modimo file monna business. Basadi ba senang banna ko ra le nkutlwe le reng le otsela bana ihle ka ra ke bile lona no motho ntse re re kena ka bo rona re sena banna e bile tlo ke bofukutse a nyane mameleng ke le thusa ke tlo le thusa why banna le basadi ba tlo sokola ene le lona bana ba ka ke kopa le mamele le skela wela trepeng ya batswadi ba lona. Ndate modimo o fa monna o provide monna so that monna ibe a provision ibe a provider ba kaman bazala sheba ndate modimo etsa o ba bopile ha qetile ba hlonolo o hlonolo faitse Adam ha qetile o nka monna o mo etsa jwang o meya tshimi ya Eden ha qetile re lema o se hlokomele se leme o etsa jwang o se hlokomele ka mantswe mang monna o fuwa business
here is the business. And that time that Pebane, Mudimu na santsa about from now, killing that Mudima Sasha like you shokomela Adama. Adama se ki mo file ntho e tlo mo hlokomela. Se ki mo file business. Ki file Adama in business. Then uto Bible e ring he jwale mo inqetante. E ring amen Dr. November. E ring amen. Verse 19 in Pum. Verse 19. Yapa morena modimo obopa diphoofolo tsohle tsa naha ka mobu. Le dinonyana tsohle tse fofang. A di tlisa ho motho ho bona hore na a ka direya mabitso afe. Ka mo motho a ileng a bitsa sebopua se seng le se seng. Verse feta ngwana rona feta verse number 21. Verse 21. Yaba morena modimo o tshwarisa motho boroko bo boholo. Me a galeha. Jole morena modimo a ntsha le leng la mahopo a hae. Anto busetsa nama madulong a yona. Ka lehopo lena morena modimo a le ntshitseng ho motho a bopa mosadi a motlisa ho moo. Hasana modimo ha sa bopa batho sanka lehopo o sa le sebedisa wa le divert hore lena ke lona leo e tlo bang eng mosadi wa Adam bala ba sana butlempeng before re a hole ke go ba re tlweleng I'm almost done. Shabang wetsalang modimo yentse tshimo ya Eden ke verse 15. Yes. Modimo yentse eng Tshimo serapa sa Eden. Anga motha me mo ke verse man e reng modimo bopile a etsa antontsha mosadi. Verse 21. Verse 15 e bua kang Ka serapa. Verse 15 e bua kang Ka Eden. E bua ka tshimo ya Eden. E bua ka verse 15 ka tshimo ya Eden. Ha qetile e bua ka hore modimo o re Adama etse jwang a leme a hlokomele serapa sena. E reng amen. Amen. Le mametse basalana. Amen. Modimo a reng A lema a hlokomele bua le nna hle basalana. a sebetse ba lampom ka lehopo leo morena modimo a le ntshitseng ho motho a bopa mosadi a motlisa ho motho. re bala verse man. Verse 22. Ke kopa go tlela 20. Verse 20. Jole motho a direya mabitso makgomo ohle le dinonyana tse fofang le diphoofolo tsohle tsa naha. Empa ha ele motho yena ha aka a fumanelwa molekane ya mothusang. Ya ba morena modimo o tshwarisa motho boroko bo boholo mme a galeha. Jole morena modimo a ntsha le leng la mahopo a hae a nto busetsa nama madulong a yona. Ka lehopo leo morena modimo a le ntshitseng ho motho a bopa mosadi a motlisa ho motho ya ba motho o re tswela enwa ke lesapo la masapo a le nama ya ka o tla bitswa mosadi hobane o ntshitswe ho monna. Okay, now a re shebeng hore ntate modimo yentse mo ana le verse engwe re sa balang mo ntate modimo a reng o ke tla o etsetsa mothusi ke verse 18 e reng verse 18. Verse 18. Jole morena modimo a re ha se hantle hore motho a be inotsi ke tla mo etsetsa molekane ya mothusang. Ya ntshebeng e qetile na o qetile ke enwa Adama o yentswe number 1 o sa fuwe business ke qetile o sa fuwe tshimo ya Eden before o ba le tshimo ya Eden before modimo fa Adama tshimo ya Eden o hanne hore efa bete apata efa or efa aska to strigila le Adama solanka soka afa Adama tshimo ya Eden
ha qetile o mo fa tshimo ya Eden o mo fa responsibility Adama ku file tshimo ke yena jwale e leme o etse jwang o ihlokomela Adama e seng Eva bontate Adama e seng Eva bontate ba bangata ba entse responsibility tsa bona ba di entse tsa bona basadi amen ha se mosadi ya tshwanelang ho lema le ho hlokomela bua ka maiki o se di ntsha ka maiki ska sebela mpomotse e bua mpomono re ke re e se ebile e ka ke basadi ba tshwanelang ho hlokomela malapa wa bontate le sarame ba e khale o kaima monna ya robalang modimo kelello ya hae o feila modimo and that is why monna banna ba sa sebediseng kelello tsa bona there is no way modimo a tlo ba fang a tlo ba blessang Adama bless it obane because modimo na tsaba this guy tshwantsa provide o bless it because ntate modimo na santsa tsaba this man ke mo bless hore e tlo ba a provider to the family ya tla lona basadi mpa le smile fela ya tla mamene ti tini jongi two modimare ke tla etsetsa whenever answer khopong le teng modimo ha monsare puntu you are not for me bana na o tsane ke o batla ke batla mosadi ka be ke na le yena makhatha wa o lukisa dibrele modimo a re sheba wena you are not for me ha o tlo thusa nna ke o etsa hore be mothusi to your husband you are a helper to Adam jale lona le sile banna bo Adama ba lona le batla go thusa modimo ka ra kereke wa le tabatabanya mahlo bo menyolang di hlo mameneme ha o ka mona o go bile hlo menemene leno o tsebe le di ja o yena thusa mameleng ke le kopa ka lebitso la Christ bon se fapang sa ntate modimo ntate pebane when a man I understand why modimo le hana batla o blessa Abraham o tle Abraham no to Sarah haya le ayuka modimo na bua ka di blessings to a man lo ho Abraham ha bua le Sarah buile le Abraham because ntate modimo na tsaba ha se Sarah a tshwantse a provide but motho a fueng responsibility le ability responsibility and ability ability ke na kae re mosambori ka re ntate moruti November ba jwale bogoni jwale bona bo kena kae re bo kena mane mo ntate modimo re eleme o ihlokomela it means for the fact ya re ntate modimo re take care ka tshimo yena o na tseba re o feel ability na le pina ke rata ya mofunda twaka tate moholo wa ka ne re ha qeta o betsa skala o se le rena le morutana le mogutshwanyane tate moruti maqetane tate moholo wa ka na re
na bitsa mosadi wa hae nkgono wa ka na mo bitsa Nosamane ka o ndikalele le maqitane ga ka fiki ara motshelle skala sa ne se ritela se bewa khone ntate molo wa ka ba re o batla o hlaphola pele maqitane a fihla pele ke reketwa ke jwale ka ha qata o hlaphola maqitane ha kena a qata o kena ntate molo wa ka o na rata le sefela sena se re o le mene me Judas o le mene fela seo kona ke utlwa seng ka re ka be se bina no. Guys, let me be honest. Each and every man who doesn't use kelelo ya hae come on someone tate modimo emetse o emetse to bless you once you take care ka team ya Eden so that o tlo kgona o hlokomela family ya hao. Tshara keyboard mshima. Bo brother ba kae? Manga moto bo brother. Manga moto. Eh, how brother wena? Eh, lona kerekeng ya re sa tseba re le boela kae? Kana ba khale le bo Agnes. How brother papa? Ka bo so wela kae? So jenile tebo. Wabana bashimane baka mohlang le ka kgetha go ba matshweya a sa sebedise dikelelo tsa bona modimo a tlo le trust ke go ba repeat if bana ba sa sebedise dikelelo tsa bona ba kgetha ba matshweya ene le tshweya ke mkhuto ke ntwe thella fela tswa fela e sa lwana dintwa la e tswa kampeng e tswa fela at least ke hlompha mantle ona tla ka hane o tshwantse wa push le tshwe fela di tsamela fela if bashman bami, if those boys ba decide about useless, that is why ka age ya lona tshwantse le qalelle go bontsha ntate modimo re a ka le tshepa for the AD. Start to do something, start to plan. Bontsha ntate modimo, trust me for AD, trust me for business. Bashman back. If le batla winner pelo ntate modimo I understand ile o sengwa ntate modimo a nkentse leader. I became a provider nna ne ke thusa nkgono wa ka ne ke thusa ntate molo wa ka ke ne ke thusa ntate molo wa ka ke sebeletsa ntate molo wa ka ha ke qetile di brother tsaka ba ne ba hlokomelwa ke nna ne ke hlokomela di brother tsaka le bogale le maniki ke nana ba rekela diphatlo ke ba etsetsa lay-by ke santse ke le ngwana nna ne ke nka di responsibility hae ke bontshitse ntate modimo gore ntate modimo if you can trust me I can be a provider. That is why today I'm still a provider, and that is why modimo am blessa, because modimo bless the provider. There is nothing wrong with sebetsa, but as a man you must use your mind so that you must be able to provide. Ntentena ya banna mosebetsi wa banna go phusha banna bana go phusha ditoro tsa banna bana le ditoro. Phusha when o le monna ya kgethile go sebetsa bophelo ba o kaofela, it means o choositsa go thusa banna ba o modimo ba provider ka baka la re bona ba ikemisetse go phusha maphelo.
Khathalo sebeletsa ma. Akana tabalo e. Maro sebeletsa motho ana le vision. Number 2, sebeletsa motho a provider. And yo modimo a tlo mo blessa. I'm a blesser because that person is a provider. The Demodimu is a very clear thing, very simple and matrix so that we understand. Oro Abraham ke tla hlonolofatsa. Ha qetile ba re ba bang ba tla hlonolofala ka wena. It means modimo a re ha ke qeta bless you are going to be a provider from today you are going to be a provider to other people. Shaba modimo blessa bo mam people who are willing to use their ability. Bokgoni ba bona. Smart. Now, bana ba faila modimo. If you don't provide, you are failing God dismally so. Right? Faila modimo le mo faith. Faith. Ntuse ke le thusa. Ntuse nga mene ke le thusa. Tsa go thusa usaka. Aka o thusa. Monna mosadi aka o thusa. Ka o yetsa dintho tse di. E seng o re be yena di etsa. A o thuse because ke responsibility ai. Ho ba a helper. E seng o re lelapa mosadi a le jare. Once mosadi aka jara lelapa la o faith. Once mosadi aka jara lelapa you must know that to faith modimo ka tsele makatsa. And remember, blessing is for the providers. Blessings kita woman providers. When you fail your partner, guys, there is nothing and hona le bana ba yetsa ntho o thola just because ana le mosadi a sebetsa ha sa batla etsa next year. To be a provider king, ke phoso or mosadi wa baba le manala matle wena o sa contributor mo. Like aba wa sebetsa. Ntho tse di rata tšhelete la di theoela. Man. Ntho tsena di rata tšhelete la di sebetsa. Aba fetwa ke re dintho mara ke language allocation e man. Why le nka serious? Wena ke mara re qetile. O kwatetsa ke re dintho. Rona re a dlala kerekeng ya rona re nke dintho personal. Kgona bitsa batho a mene a re kwatimo. A re nke dintho serious. Bashiman, if you don't use your mind, being a provider, ke hore tse ding tsa dintho mosading wa hao di etswe kwena a santsana le bogoni ba iketsetsa so that ata khone utlwa boteng ba hao bophelong ba hao a tla khone utlwa boteng ba hao bophelong a santsa a sebetsa ke ba o ipheta a santsa a sebetsa o tshwantse be le dintho tse mosadi wa a di etsetswang kwena tse ding dintho di etswe kwena a o thuse. There is nothing how to, but ising where I yet. That is why today ka ramanyalo mangatona le di blessings tse ndi ile basadi because ke bona ba provider. Modimo sabila nkile blessing ya monna sabila e file mosadi na because mosadi na ke na ba palang role ya monna. Ala utlwa skela nkwatela ne ke re dintho tle ba tsona ya ke re la tswa rena ke rata o zuka le lona. Skela ba personal man ke bona se di chinchile le so. Now that is why today rena le basadi ba o tla thola re bile ke na driver in the family. Ke ena yo e bile modimo blessang
everything I eat. Bless her child, Mosadi, bless her everything, the planet Mosadi, because Mosadi can sing a papala role now as a husband. Now, that is number one. Failing their response, they're facing that team. Honga koloi le tlatsa if le na le koloi nga koloi rekele ditaere o isafaris aretle o bombe thank you guys. Bomme le file ntate modimo mo a le tsebile etseditswe eng ene ho jane se ka monna ho jane se ka tlhoko ya monna ka be le siko that is why le entswe la dilasi le entswe le dilasi o feta le diphofolo di entswe pele ho lona because ne le se kelelong ya ntate modimo. The men who also could be there. Don't talk. Nelly is complaining at the Mudim. Bible Adam Mudima Sola the power follow. I ever so be. Mudimu did I the animals ever so be. Ever was the last person out of the and I saw cases of just to serve a munna. To serve husband. Mosali emuli emu yasa seven munna wa ufaiti mudim and leonalina na seven munna ko refela o tshwantse etsa jong o ye beten le ene ere bile le kwatile le betense fumane motho ka raka screw full a re ka mogonte na ale batlole o batla le ka ntho tsena tsa lona tse modimo le fileng tsona fumane le tine ile file ho ntsha o le mosito le shotela fela go screw full la fela ho jane screw full o no tlo re fela baby e sebele tsona le tsona ka go gawane le nna ko ba le ke le jetse mamela le mamela Papa Rico, we can't turn a powerful Liswa. I don't turn a young source. Take the woman a powerful, what can impede it up. Marletam Pajatwa Lislech. Utantin. Do you know that a man is like a god to his wife? I will say. Why? Because the devil said, let us create a man ka image. Monna hasimu saadia image na image anta temudi. Ke monna ya creating ka image anta temudi. 2. Uyenza ka se bopeo se tshwana le santa temudi. Uyenza jang ka se bopeo se tshwana Lindate mudim. Kamanso mamona homosadi kindate mudim. Motia itzibile ntoni ke Sara. Sara na nga sabitse monna hae baby. Una tla bitsa Isaka mang ha sabitsa monna wa hae baby. Lona le rbitsa bo baby futlela le rtelletse bang. Ibile na se kitilo bo baby ke Kansas. Go tla hana jwale. Ke go ba ke tatele tabe. Mamela Sara o re ha bitsa monna o re morenaka. Icho jwale Bible. Sara o na re morenaka. Why Sara na re morenaka? Because she understood the position ya Abraham bophilong ba hae. O understand who is this man?
That is one as a baby. That is one as a mythical visual. Honor my king, my Lord. Why? Because she understood this man represents God. Mosadi eno tshwantse a lahlwe ho sa no se. Ya isang dijo tshwere plate tse na ha hae. A isetsa monna hae tshwantse a lahlwe with immediately of effect. Off now. And take back the lobola. Like I get 3,000 because Papa gets all in 3,000. Kopa we pit. Mosadi emong le emong ya isetsa monna wa hae. A khathale ke boyfriend. Ha o mo isetsa dijo tsa ho. O tshwere kofi o fika mo fatshe. O twa tsa tsileng o tia bolos. Ha o tshwere plate. Ha o fika tsela bo tshwara thapa. O twa tsa tsileng o tia bolos. Mosadi e mong le mong ya bitsa ngwana ha yo ra tlo ntsha dijo microwave a defend tae ke tia bolos. A bomme wa ile sarame. Mosadi e mong le e mong o twa tsatsile na ka ra kereke Victorious haiba a sa tsuwe a eme a hlape matsoho a tshelle monna e dijo di be tray a mo isetse tsona tray ke tia boloso twa tsatsile na mosadi la ka ya di heleng ka mo felesa ke lo etsa bonnete ba hore ke ni safe tsamale nna ta ke papa Tole fellas. Enigma wa ya le hodimo mose. Le di helenga ya lo sheba ro etsala. E tla be se phoso le na fitla sheba ke modimo ke tlise thotho ena. Duena e hlotse. A ke le qetelle. Bana ba ka le kae? Bo bra bo ntho bo system ka motho bana ba ka. Do you have a brother? Kima yana li brother Harbon. Come here, my baby. Do you have a brother? How mu isetsa dijo mu isetsa jwa? Ke nka fela sekotlolo ke mo. Look at my baby. How isetsa brother o dijo mu isetsa jwa? Ke nka fela sekotlolo ke mo fe kapa ke mo bolella for dijo tsa hae di ka microwave. Okay. O tsatsile. Mo practice ka brother wa hao go honora motho wa ntate ska hlola bona brother wa hao jwale ka brother wa hao mo bona jwale ka ntate from today o tlo isetsa brother wa hao dijo di bele ka tray Ya ntate mo go o mbintsa mali bitso la ka le bitsa la Musasa now o bona bo mmalona ba tena ba re hlotsitse mamene a ha isa le bona ba etsa ntho tseno ka bo butu ba bona bana ba bitsa ka mabitso ba bitsa bo butu ba bona ka mabitso ba isetsa bo butu ba bona dijo jwalo fela that is why ba fihla manyalo go so le thata to adjust from today le be gae ka train ha o qetile bo mo bitsa ka o butumang Musasa. Optimisasa dijo tsa o kitse. Ya ntate mo. Today, o lo ya o di tshwere hantle ka letso fihla mo fetso. A go batla o nyala ka tsatsi le le. Mamjalef. Oh Jesus. Ha ona ntwe ba ta ye tatepe bana na eno a kana go tsa hae. Ha ona ntwe tatepe bana na eno a kana go tsa hae. Ene me tso ra jaifa haholo. Mape bana mo emetse bosiu a le sikwa. Le no ke ya ntho tse ba ba mona hore ke tla ha ke imetse tsena ke re tsa. When I'm booked,
But I understand you. I understand. When we shaba manyalo, maybe lila haluna kapa la family kapa libo man, I'll discourage it. Limo diga 15. 15. Untoto nyalo, untoto change. Now it's just something that is here today. But because it's after 20 years, now 25 years. Dintete ne re sa di batle tsatsing le re di batla matle. Re tswa mo le ro. Next time batle mosadi a qeta divorce, next time batle lo bona penti e fanyewe ntrate. And ne ke dula freedom square. Go re like ka bona ya ka next we tsi jarete next time swara ka le tsone ke ga ka peki. Ne ke ga ka speed firk. Fumana ke tshweretse. Bloomer. Ka mo gone ke sa batle basadi ka teng. Ne ke mo tshwaretse ke re mama ntho tsa o ke tse. I'm closing. Even if today you are not interested for Linyalo, but I understand because your age doesn't allow you. But the problem, I prepare or mohlang ka fihla mo 25 o so decide lo nyala o boso ntso tseba respect ya monna ya motho wa ntate. Mametse ha kinyana. I love you. Now, mamela bana ba from today le lo chencha tsela yeo le buang le bo butu ba lona le di cousin tsa lona tsa bashanyana. Le di cousin tsa lona tsa bashanyana. From today, le mametse bana ba ka ntshepise. Number 2, le lo ba bitsa ha le sa hlola le ba bitsa bo Thabo, le tlo ba bitsa ka bo obuti Thabo, obuti mang. By doing that wa tsa le thuta le practice a respect le pele le fihla ka ra ground mo tshwantse jwalo perform respect. Thank you. Now I'm going to tell you why basadi today le banna le a re sotla re qeta divorce modimo sa re kgathale ba bang ona le batho ke ga thola lenyalo next ba divorce ba bang the reason why ke wa thola lenyalo ba bang ba lona why ntate modimo ke ka blessa monna wa hao ko re la ka blessuwa monna yena a blesseya but ha ona mohlanga tlo bonwa njalo ka morena. That is the problem. Modimo kgethile safarisa monna wa hao because wa tseba hore ha ka blessa monna wa hao automatically monna wa hao o tlo provide and o tlo provide man somebody who doesn't know the duty ya high. Wa Peter until you understand who you are serving. And remember, when as a man, when you ubapala the role as a man, we have the responsibility. Ushokomela monna wa hao. Unso wina pile anta temdi because the temdi ma ushaba fumana uyetsa in useva purpose ya high. Uyetsa role ya high. Now the same way limme. Quand il y a des usbaka libo mebaka libo usbaka babatle libo usbabang libo usbana ni ditono sentle ni dikef. Pomtse wa ko ba hlo nyola nhlo le mamela ba bang ba lona le tlo itshola seboko se tshwere neo yo modimo na o file yona seboko ntse se ke sebeletsa o kwa because ha re ya mabitleng re ya ka dineo tse a se net re ya ka tswana kwa and dilo jwa king ke di buku wena o tla bo phela because motho a asho o lo makala
Sebokong se. Botseng obane. Ke tse fanda ga ke rere. A kere ke le kupile ka re fanda ga ke rere. A buang le nna. Botseng obane. Ba bang ba lona ntate Modimo ha tlo le fa banna. Never. Never. Ke go le mamele. Never. 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 Ampeli pele mabitle. Lili bokotsane di o tile bana di emetse na. Modimo a tlo le fa banna. I'm not lying. I'm not lying. Modimo a tlo le fa banna. I am not lying, and that is why Mema Matsotso o shebele today le ba fueng banna ba gotla, and I'm going to tell you why. Most ya basadi ba ya manyalong, they don't know how to serve. That is number two, serve banna. Number two, bana respect. Ona mohlang le bona banna ba lona jwale ka marena alone. But I understand why. Hauna mohlang ba ba malona le tlo ba batla for next. But ona mohlang Modimo a tlo le fang bana next. Because la Modimo ka fa monna, but you are not going to treat that man as a king. Ba bang ba lona tatso le ke la gona nyalo hape. Lempa ntse le bua ntse bo God will provide, I will get married again. Shabadile. But get married again very soon. Shabadile. And ha ba dilema o di bone hantle tsamaye ma spilling o itshela dinama di tlo o jwetsa re jale ho se o iweke o tla bona ntse re brr. I'm telling you, you know why? Because one, re lose it a plan ya ntate Modimo. Mama Kgetha mosadi ya tlo heletsa mora wa hae from today ke khala o bona basadi ba victorious a isetsa monna wa hae dijo a beile fatuku mona o phune toka o phumfazo wakho o phune betchile ne ke batla mosadi wena wa leqotsa wa hao ke batla o bona basadi ba victorious how is that dijo o tshwere tradition What's on 29 pebani? What's on 29? Obana basadi ba dutse mo. E re alo ba waitera restaurant e. O lo re serve jwalo. E re mbana bane e lo ba di waitera restaurant e ba lo serve jwalo because waitera e tlisa dijo tsa e tla di tshwere hantle. Ba bang ba tla ka metsi, ba bang ba tla ka di Lesotho restaurant ya teng ba bitsa the market ba tla ka bawel ya metsi o hlapa matso ba o fentwe phumula matso ba o tlisetsa dijo Lesotho there's a restaurant bitswa the market ba tlisa bawel ya metsi ba tla ba tshwere metsi before meal ya hao e tla hlape matso a qetile phumule ba tsamaya. And if re gona ho dietsa di restaurant number 2 if mesebetsi ya lona gona ho ikokobetsa le bua le magwa lona it's high time the same thing because when I bolela hore le na le bokgoni ba o serve and that is why le serve magwalo na kapa di boso tsa lona ka boikokobetso. Now this time let's go back re lo serve malapa rona jole ka plan jole ka ntate Modimo re tliseditse yona because ke se ntate Modimo re tliseditse sona. When ntate Modimo etsa efa Modimo yentse efa not for yena mo efa yentse for Abraham for Adam. There was nothing you Modimo na interested to yona ka efa. Next, Modimo na interested to efa. Mosadi ya tlo reng ho monna wa hae, sheba dijo tsa o ka microwaving, o hloka ho lahlwa with immediately off now.
And he making you FOKOF. Why? Why basadi ba bangata ba sena banna? Why banna ba bangata ba sena basadi? Why today re ditse mona re sena banna re sena bana? Ba bang ba rona re ile ra ba ka ramanyalo mara we did not know the responsibilities tsa rona. Ra faila manyalo a rona, ra faila banna ba rona. Ra faila basadi ba rona because we didn't know the responsibility ya rona. Bomme lona ba dula le di brothers tsa lona. It's high time of you must exercise the respect ngwana lona. Exercise the respect. If also be the monna exercise the respect. Ase bana ba tshwantse ba respect ba exercise and respect. Entina nkena ye o le etsang ho runa ba ruti e ya dedi. Ho runa le akobe e ya dedi. E ya dedi. Satan. Na sanse ka betsa motho ka face a ntsang e ya dedi. Ana 29 jwala ka eng. Ha hona 29. Ne ke bolela ex ye nngwe ya ka tjeng. Baby mama wa ka tjeng. Ke re wena a tso bone motho a itlhotseng jwala ka wena. O gola ha nngwe ka kgwedi. Mosebetsi. Ha o qetile o respecta monga company ya o godisang ha nngwe ka kgwedi. But ha qetile the same salary doesn't change your life. Nna motho a neng a ka change bophelo bao every day. You can respect me. And then I've got the ability to change your life every day. But you can't respect me. Today you are working for a company. You can't buy a car. Maran, I can give you a car. What's I reg? Now I can give you a house. What's I reg? Now I can give you more than the company gave to you. I can give you more than. But the problem is respect. Le respecter, renka the respecter really said to the wrong people. But how today Baba Malona le respecter hali bua le na e ya dedi. Mara ha o fihla ka tlung o bua le monna ya ya emi century room for wena. O mo bua le yana ka re bua le moshemane. Monna yane le ha ka ba ke le tawa batho na le 3 room. Le ha ka ba ke le tawa batho na le 10 room. Le ha ka ba ke se febe king. But that man deserves a respect because hona le sewa se etsang for bophelo ba hao. Now here's the thing. Emetseng wa ha isa le go praise ke re tedu tsa di ntla ha isa le o yema jo ntse di sa rula. Mameleng bana baka nna kwa ka fedile. Bible re banna ratang basadi ba rona basadi hlompang ikokobelletse bana. Now here's the dangerous thing e etsang re hloleha. Utli ka minote thata ka ditopo tse tswileng direte ke tlo mo respecta jwang a etsa dintho tsa bana. Re batla o respecta ka di conditions le runa re batla o rata ka di conditions, forgetting or love and respect it's a principle. I hloke hore ore ke tla mo respecta jwang atao. Principle ya ntate modimo ere respect. Principle ya ntate modimo ere love. Wada ke se febe respect. Respect se febe because it's ntse le monna wa hao. So nka le ntse le dula le yena. Ntse le monna wa hao. Se febe seo ntse le monna hao. Banna ai bui kala kuni eno ya hao. Amen. That chicken licking is speaking.
Love, because that is the principle. Today we lose the focus. I cannot respect monna and unfair. I cannot respect monna tawanga. I cannot respect batswadi ba ka ba nwantse. Bana o tla ba re nwa nka se respect batswadi ba ka ba nwa kana ka. Ba lebetse ntate modimo o re hlompha mauleng tatao hore ke tle ke etse matsatsi a wa dilemo. Go for an extra yes. Rona re batla ba respect when ka di terms and conditions no. That is why lona bana le di boyfriend so lanka le sa treat di boyfriend tsa lona jwala ka marena ba tlo le tsuta mahala modimo tlo kwala dipelo tsa bona re ba lenyala tsuta teng ba tla le tsuta o rokinye week ka morao e le re moriri fedile bana ba sa nyala ga ba pale ba shebana bana ba sa nyala ba ba sa ntse lobola ba tla o reia ye basadi ba sa banna ba sa nyaleng ye ke ditho tse rata ka muri wa bona o tshisa jwang a ka mpa bula le senki mare le tla ne le fufu a ka mpa bula first re nyana le senki ha wa le bona bana ba sa batla go ntsha dikgomo ba tla le tsuta mahala a o tsute mahala a qetile o bonyo rua ba sena le metsi a di ice cubes ba no timme le fridge a e sebetse ale minuto e mesesane ka rentsa le ke se thekalela hae mare lenyalo lona ka le bona TV I'm done. Mare ka re ke a bona kana ke le ke rute fela ka ntho one fela ha re re motho is a potential person ya tlo re bua kang ke na le motho e leng potential ha re bua ka a potential person re bua ka motho ya sa boetsang letho ya sa boetseng letho mare ya nang le bokgoni ya sa boetseng letho a so yetsetse nix mare na le bokgoni ke hanyane ke le thusa ba bang ba lona le kopana le di potential men o bo so kwata hambetshi ha yetse next mare ona nna tshwantse ke mo respecte ke metse inketseng sethotho se batla o yetsetswa ha se shame it's like ona jwale ke go boetsa mohlala ha re bua ka a potential man re bua ka motho ana le bokgoni o na le potential hona le batho bao hana next maruna le potential runa we respect and honor batho bana le something le ba re etsetsang dintho kanti no sometimes you can respect and honor the person yana le bogoni go nketse mohlala ka nne le tle le kgona nkutla wa bona nna
ha ona motho a stinch jwala ka nna o betcheng ke nkwe veld ke stinch fapane ke bana ta ke betcheng ke stinch bona bohlotseng ke stinch bona bohlotseng ntate modimo nang khalemele khala re ska ba bapala ka tšhelete ena yo enkang ya batho ba senang letho ba o fanyana bole bapala ka yona nna ntate modimo nang khalemele khale modimo re ska ba etsa tsona that is why nna ke besh batho bohle ba tsebang hore ba jile tšhelete ka ke batho ba ne ke na le a serious commitment e seng batho ba ne ke re ke ba nyala e seng batho ba ne ke jona fela le bona nna ke etse ke bapala ka tšhelete hle ke ba nnete nne ke le gona thalela le hlotseng nna wa le wa moya wa le nyahama ha hona mosadi I can name basadi ba jileng tšhelete ka nna nka ba bala mare ke na le basadi ba bangata ba ke jotseng le bona ha ke tsebe ke lose account na be ke le ba mpotsa ba re body count ke re ye le a re jwetsa re tla re counter ne re feta fela rona majaka thateng ne re sebeletsa nako majaka thateng ne re sebetsa ne re sa bapa le re be re se bidi HIV ba ne re khabaganya nna ke jwetsa goed ke bile hurmate of the hurjar ke bapala ke bamet ke lose body count le if me ka mpotsa re nna ke robetse ba basadi ba ba ka e ka se gone o bolela ka se gone ba ba se exam ke mo tshwantse ke re hai go tsibela kae motagara ha o sa tsebe ke ra go tsebe sefapang mara se ke tshwantsa nko e ka re nkile ka e bona somewhere ke lose body count ke lositse body count tlo go jwetso bane because of number 1 ke go ba ke qala amrao I live my life ke sa tsebe gore ke tlo ba husband ka tsatsi le le ke phetse bophelo ba ka ke sa tsebe gore I'm going to be a husband one day ke tse ding tsa di downfall tsa rona le basadi le lona mpa le ikgotsa fela ba ba le lose count le lona bo mmele lose account le mpa le ntse a fela ka phoso le lona bo o se dutse mo le mpa le panya fela le nna ka nna ba re a tsebana mare o so ntshwantsa fela mogepore ke le ra kopala taxi renkeng e ka le batswa back sitting ya khumbi ene ke ganna wena and let me tell you something why ke batla go qetela ntona ke tlotla potentially ke batla go tla mona wa bana bana if le sa ba thusa ba ka phela bophelo ba sa tsebo re tlo ba di wife ka usana ba phele bophelo ba bona ba sa bokgathalle today I did that and now the problem ya rona re phela bophelo bo rentshang alignment bo destroyang the personality the character the botho ba rona di destroya dintho tsena until ha re fitla maphelo ga batho ha re sa kgona ho fita ha ke o thole motho a sa kgona ba husband ke nyetse for 22 years ke sokotse ba husband for 22 years for 22 years bomela bonta taking it I struggle to be a husband I'm going to tell you why ka baka la bophelo bana ba o robala le basadi ba bangata le tšhentšha basadi bo sentse bophelo ba ka to an extent mohlang ke tshwanela ho ba husband ke ke sokola the same mona le basadi ba dutse mo le ba nshebeletse Facebookong ba phelang bophelo bana ba no tshwantse ba thusa ba tšha ba tshwantse ba thusa because le bona they can do the mistake ke yentseng ya o phela bophelo ba bo rubbish o lebetse you are going to be somebody's wife then mohlang o fihla mo tshwantse be somebody's wife ha o sa gona why ka baka la bophelo bo phetseng a re tlwelle it's a message for another day ke batla go tlala tabeng ya ha re ba ka potential re ba ka a ke betse ke ba pela ntate modimbo a ke ba pala ka tšhelete nna ke ba pala ka tšhelete nka o balla batho ba jeleng tšhelete ya ka ke mang ene yena wa ya jele tšhelete ya ka ne re builder something very serious nna le yena ne re builder mare mojolo fela man mo ke jwalang nna le mosadi a tlo tholang le a tlo thola bageng
seng banna bana ba lona ba tlang ba sena diboya ba senang boya jwale ka nku e tswileng trateng na mosadi a tlo thola bagene ntho bagene e sa bapaleng ka tšhelete a ke na ke tlo iketsa social development ke tsamaetse ke fa basadi bana tšhelete kaofela ke lehlae bomme ba wile moya ne le mpatla ha re bua ka potential person re bua ka motho ya senang nix mariana le bogone ba o ba le something Yes, sense. Baba balona le faila le batho bana le bogone to change your life. Ba modimo ka mo sebedisang to change your life. Akibete mar make no mistake. Bogone ba o philisa mosadi bona ke na le bo. Mara motho eo ke jwalang le yena a ka se botsebi sonanka e soka ba mosadi wa ka ke na le bogone mara ha ke bo sebedise until ke commit now mosadi ya ka ntellang e tla ba yo ipolaile ya ka ra November tle ha isuka ntato ha nka ke no mo respect because anti really needs you check the ability. You don't say, antirele nixi, so you respect be like, you don't check what say. How musadi abu you check the ability bukhun or mutono na bukhun. Ona le musadi amu aruna ratane limtakomu. It was just the taxi owner nyana chene sokula. Aitatana la taxi owner. Jere jamoto ila rata in taxi owner. Arahabu. Neguta this man. Umuholo fitali ntwa yeza. And this man can grow. Aka hola. Because una le bogone. And ke mo ratetse ntho ye. Are today that them root. Ken ya mosadi monna yo no ile antsha mosebetsi. Are we have businesses tse sa. That man untshitse mosebetsi. Are ne ke mo support that man. Ke mo support ka baka la bogone ba hae. Are today because ki le ka bona bogone potentially ho motho yona. And today that man twe ke boning o yona tsatsing ke seo ke se boneng o sane se ke se boneng e seng seo a neng ana le sona e seng seo a neng ana le sona o na sena nix but that time una na le bogone ba bang ba lona le failure le go sheba batho ana le bogone and that is why today le sokolang because una le batho ana le bogone yes ana nix today. And if you can respect that man, what pidisa that man, what pidisa musadi no hanka, life ya we ka chincha rabara o hlompha ka letsatsi. Guys, nama ntwa ka uqetela ke re tsatsina ka shokola. E mo le mo gotlela responsibility ya. Lona bana le di boyfriend. Tsa mo se vamba na, tsa mo se van boyfriend tsa tsona monate. Lona ba mojolo. Ambal. Hell. A tauwe, kore a kena a tauwe. Abotso mo hlatswa dijana qete bo mo tshela dijo a qete le bodula pela ha ya ntsaja abantsa o qoqe he mona thabiso baby ana kelelene ana kelele o swaka o sino mzwake we yenza ka cousin brother wa ka butu wa ka uthing Ruben ona sebetsa khok Ruben ne le letawa arata basadi asukudisa ona jola to an extent ere ha mosadi a tlo matla girlfriend ya hae abar no mzwake undibonile ukuthi dilapha ungena njani lapha una lo anthetsa no mzwake ufuna ntoni apha ndisifihle khona agree ipatile mo ubatla mo ipatile ndi hloko Jesi nomzwakhe asimphulusa na kena kereke yasinjona usinomzwakhe
o bolokile lenyalo la hae a fa monna hae respect mpotsa na mbitsa ma na mbitsa una mo bitsa puti o mmitsa puti ati puti una mmitsa puti una bitsa monna hae puti ati puti kapa tata ka nto kana mmitsa tata ka bana ba ha qetile o sena mzwaki a ke bona tjhe monna o penshetse monna o tlweletse jwala monna ba a ile ntlo golo Rockland tse tletseng ka jarta monna reka dikoloi monna o business e golo ba tswela handle o ka eno mzwaki o ja di benefits tsa respect ya hae ba ka e bona na ke no respecta monna motho o tempela mo botse o dula kae tsaba o bua mo botse robala kae betting entse bona will never respect na tsama ba boss bethe tsa bona di entse how fetwa o tshwantse o kgone fetwa o le budima bethe it's just the man next door how fetwa o tshwantse thewe bethe o fetwe o jeke o bukala mabethe o sa today Victoria's Faith Ministry re tlo ba le bomme le bontate ba hlokomelang basadi ba bona bontate ba reng le ha sana le 100 rand ha tlo ipata le ha sana le 500 rand ha tlo ipata o tlo etsa something gore ana a ene that is a ene favor ya ntate modimo ke manyang go tswang a nna etse jwang a ene favor ya ntate modimo re tlo ba le bomme ba respectang banna ba bona ba reng ha hla monneng wa hae ba tseba gore o tla moreneng you come to the king mosadi wa ntate moruti makutswane ntse ke rata go tsamaya le ntate moruti makutswane that woman ne le ambassador ya Lesotho kana go tsa if ntse ke o plan America a sa gotlile America le Lesotho ile ra re fitla le ntate moruti makutswane mesong ka botho re tswa di crusade mosadi wa ntate moruti makutswane o na thewa betheng a fitla ntate makutswana go soka ke mmona a eme microwave ke runa fela ba ema mmone ka minute e thata ambassador a beautiful very educated woman ona tsela ntate makutswana ona sa be dijo ka microwave Bishop makutswana ke bua Facebook ntwe na ka ipaka mmeno na tswa o seng I mean ka mesong jwala a fika tshele dijo tsa ka le ntate moruti makutswana ha qetile ba qoqa le ntate moruti makutswana a mo botsa gore tsamaile jwang oh how was the crusade ha qetile a nke dijana di a dihlatswe ha qetile ba khutela ba lo robala ke le tene ke bona ka mahlo tse e sentse tsena tse o le di etsang o hlaka ka vest e tabuileng ka night dress le kwatile ha mona o tsosa hleke go padijo o nkisa kae di teka microwave o ndisapi respect hona le this lady ana nganjwe tsa ro ona kena kerekeng ya ma Nigeria a re ndate moruti November runa ne moruti wa runa na re ruta ha o kena you honora monna wa hao ha kena o ema ka maoto fitla mo tshwarele di beke if a tshwere beke kapa ha tshwere whatever o fitla o dinka dintho tseo o dinka matsohong lona of mana le dutse ka re hothe o leta wala khale fumane bilo dutse tse I'm telling you tsamosha ba basadi ba bang ka manyalo a bona jwang clean smart ha monna ke ana fumana le smart o le clean o ntse sa sebetse clean o mo tlisetsa dijo le clean o nkga monate sempudi o shimana ka teritsentle tshwara beke kapa o tshware lamba ya hao tshwara le lamba ya hao from today lo ba bomme ba reng how kena tje o boye ma baby how was your day how mama be ntho mama kheta e thata ntho ke ma ye ntho ke ma ye tsa
Mar basadi a lona le stout se ke le ba sa sebetseng le hlokomelwang ke banna ba lona a re tlweleng bana ba sebetsa mohlomong mara ha re bue ka bana ba sa sebetseng bao banna ba lona ba le hlokomelang be le sa kgone ba welcome like ba wa sebetsa but for the fact that motho ena le ya thusa na wena monna o sebetsa Kimberley ema ka motho monna na fitla a tswa Kimberley wa ikamohela o fumana ke namme jwale soufeng ha ke a fihle a tle baby a tle yena ntate moruti ke di basics ne ke ne ke ruta di basics today from today mo bontshe the other side of you honor that man respect that man so that modimo mo bless because of you ntate moruti Tlokwa wena hitla ya ha o tlo ba right ke soka bojana ba rona jwale o kae o thewetse o robetse o khathetse o khathetse o fihlene a sala na le nna mobile oh thank you ndite moruti oh ntsa le shapo man ntsa le shapo Jesus ona ka a chake fela mara a tla nna chake na tla baloki from today o mo fa dijo jwa re mo tsa train ke yetsa ne la na le bagotsi ba ikisa mara ya o tlatsa a hlape matso ke na ke a ya itlhatsetsa matso ya train ke yetsa like ha ke ba ka itekisetse ha ke itekisetse ka ona ke isang ka train every day e ke na le nako e fitela ke le lona ko le na tshoa ke isa ka trail mara se ntwe ke phelang tata moruti mo iphile okay tata moruti mape bane moholo wa ka wa kereke yaka wa ibetsa Mike ntate Mike ya mapepe bane re batla horse of the drink water of the horses mouth of the horse ntare mruti ya tray yona ke consistent mo yona yone ka yetsa like aba king ka yetsa ya tray but exfokang ke yetsa ke na ya dibeke ya hore ha kena ke be kilong ka dibeke wena a ke tsebe maybe go re kena draw or ke kena ka morao ha hae kana go makana go ntlabe ke na mme maoto le nna Tate Baba, from today welcome your queen from today again Iliana Jana ubana le stress and frustrated welcome yes welcome your queen how was your day babe ke tla etsa ntate moruti ke tla ibetsa ke a tshepa we welcome your queen amen wena wa maka ka nnete ne ke sa etse le sa etse ya ke ne bua maka ka nnete mohlang le ke la di etsang dintho tse tlo bona bana ba lona ba ratang tate moruti November ona jwa moruti November o rwa kwa because ha ona ntwe bitire le tlanka yona ha le tswa November okay ntate ala yukane aba yukane the reason why bana ba lona ba sa tlo mpatla
ke ntho e one fela until ke re fela leatla le tlo dula the whole day le be le khutlela hae, but there is nothing change e le tlang ka yona e ba e benefitang. But mohlang e ka reng la change le tlo bona bana ba lona ba le support ebile ba rata moruti November o change le mosadi wa ka, le tlo bona bana ba lona ba le support financial. Ke ne ke jwetsa team ya ka mo, ke jwetsa team ya ka bana ba sebetsang bana le banna, ke re o tshwana le monna ya fuang dikabelo ka ka moreng o mo fa dikabelo he bana ba fuang dikabelo ba dula ba thabile, bana ba fuang dikabelo o re mme ke re ntate moruti o tla o patala hle, o tla o patala wa bona ho mme hantle ha o tlo o patala sheng o tlo o nika wa o patala Vusi ntate moruti ema ka motho o bua le nna Vusi o patala smart jwang ha ntate moruti wa mpatala sheng a ke buile sha wa o leboha Vusi smart Shaka Zulu ene bona mme ema o inonetsa monate jwang lona ma slender lo hlile fela go re ngapha nangapha shapela Jesu mas and I fully agree. Ha ke tsebe mara ke tla o jwetsa Vusi a batle nese ka mosadi wa hae. Vusi ke le tawo ke brother wa ka ke mo rata haholo. Ke le tawo le nna mpitsa Andres mosadi. Andres o njani mfethu? Sharp. Vusi ha batle nese ka mosadi wa hae. Mosadi wa Vusi la twa mehlana ka koloi. Ha sala ke monna yo la twa ke morati. Monna na ha batle nese ka datuma. Ha se le shano. Fam banna ba lona. Fang banna ba lona ene ka pelo tsa lona kaofela. Tlelo kwala mahlo ka to funeral e. O ntse botsa motho qetane. O ntse botsa ro qetane. Amanga motho ke re ke tswi. Ona ramba nna ba lona. Ya o qetela Bitlin. Chance Bitlin. Bontate Bitlin. Bomme e Batlin. La o le ka tlong e Batlin. Fa monna wa o dijo le clean. E Batlin. Ga monate. Di wiki di a hlatsuwa. Di wiki di so saloneng di a hlatsuwa. A di hlatsuwa mamjalefa. Pomotse di wiki a di hlatsuwa. Di sen di hlatsuwa. E tle rale ha le bele di hlopele di fubeng tsa rona mo. O ska ngapudi. Ho bane re batla ha ke ditse so fentse. Tlo seleke. Tlo le stulo. Tlo stulo. Ke batla tsane tsa montate ba. Tlo tsepedi ntate. Thank you Fanaka. God bless you. God bless you. Young we're in touch until liete bomme from today. I get to dula ekarota letse bana di stranger. Lesebele TV che. Please guys. Please. Le no so manamur. Usnik na defense uke. Le no nje. Na ke demonstrator. Robata ha ke beile go ya mo o bonkga monate. Robata o tla mo go monate. A go tshweretse. You must be clean. Ke bone. A ke lo di practice ke le bone ha di ntho tse ding di tshentsha malapeng. Shapela morana Jesu matsong. Re morana Jesu. O tla tsa tsile na ke a tshentsha. Ke tshentsha all together. Ke ba se bupua se setjha ke a fetoha dinthong tsohle o tla tsa tselena ke lo ba queen ho king yaka ke lo ba king ho queen yaka motho o tlomphanyana a tsebe re ke memetse ke le a queen e ikemiseditseng o serva king tsatsing la ka shekulena ka lebitso la Jesu wa Nazareta
ba batlang ba lekane phamisa matsolo isa matsodi. Let me pray for you. Ontso le mo a ise odimo haholo, a ise odimo. Modimo wa ka ke lokolla banna ba rona le basadi ba rona ba ne ba emetse nako ena mohlang re tšhentšhang. O no ke kwa re fa basadi, o no ke kwa re fa banna, because o no tseba hore we are going to bring frustration. Re tlo ba frustrated and miserable, because today manyalo a sa re frustrated o feta o ba ditlhonolofatso. We are miserable, we are frustrated because of ha re tsebe di role tsa rona. Today Modimo ka ke lokolla banna ba basadi bana le ba utsitsweng ba khutlele basadi ba bona ke bana. Ke lokolla basadi Modimo ka lokileng ba tle banneng ba bona ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ntate ka lokileng ke o kopa o tla tsatsi lena a go re thuse, because o entse lotho la right wa le etsetsa la left, o entse di partners because wena dumela di partnership. But today Satan o re entse o re ska ra ba le di partnera re be mmuso o ikemetseng ene o safarang. Papa, we thank you so much, because o tla tsatsi lena re tlo ba le balekane, because tsatsi lena re tseba di role tsa rona ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth. In Jesus name, amen. God bless you. Shapela Jesu Christ maso. Thank you guys. Thank you. Rekotile, and then batho ba batla go leba message. O ka tlisa bonelo a fela ba batla go leba message.